Thank you, Pastor Proby, for this privilege. Thank you, Pastor June, Pastor Dennis, for the messages that you have shared this morning. Yes, it is really true that they are old, but they are gold. And sometimes what makes the gold valuable is the process. Okay, so kanya tayo, kas may nga Kristiyano, nuan niya iti mangted, ti balor ti panagbiag tayo, kakabsat kat DJ proseso, nga nangilasatan iti apo kada tayo. So iti dayto nga malam, dito iti may nga narigat, no, te naudi kang kat, dito iti napintas nga panakaimpatso, kakabsat, may impatso iti saso iti apo. Okay, so nevertheless, I have to obey my pastor to share to you the Word of God this afternoon. So I just want to share someone in the Bible of which most of us are not too familiar. Kanya tayo dito nga character, but it is my prayer that we will going to learn some virtues from his life. So our text this afternoon, if you don't mind, please stand up and open with me your Bible in the book of 2 Samuel chapter 21. 2 Samuel chapter 21 verses 15 to 17, page 411 in your Bible. 2 Samuel chapter 21 verses 15 to 17. Okay, so basak iti Ilocano, kasto iti kunana. Ket dagiti Filistios nakigubat damanen iti Israel, ket ni David simmalog, ket dagiti adipen na naikuyog da kenkwana. Ket nakigubat da kadagiti Filistios, ket ni David napaksuyan. Ket ni Ishbi-benob anagtaod kadagiti anak ti higante, ket adda pika na nga agdagsen iti tallugasot asiklo agambang, 300 shekels, that is equivalent to 3.42 kilograms ti kadakkel de jay spear, kadagsen jay spear na kakabsal. Ket nang ibarikas iti baro akampilan, pinanggep na timang papatay ken David. Verse 17, ngem ni Abisai nga anak ni Sarvia immarayat kenkwana. I like the word immarayat kenkwana. Ket kinabil na daydi Filistios, ket pinatay na, idin dagiti lalaki ni David insapadada kenkwana, ag kinunana, uray ka ano, di kanto makipagruar ka da kamin, iti gubat, tapno di ka kuma, iddepen ti silaw ti Israel. Kararag tayo. We thank you so much, Lord, for this afternoon and for throughout the day. We are full, dear God, with everything. Joy and most especially, dear Lord, with your word. Thank you for those servants na inaramat mo, Apo. Katiti daytoy Apo Diyos nga kanito, I feel unworthy, but Lord, I thank you for this privilege through my senior pastor. Tulungan na kapoy ka nagtiparabor kan sirib, kat dawatek Apo nga tenglem kadi ti pagdengeg, kat lukatam ti puso digiti kakabsat. Iti daytoy nga malem, kanakam tinapakumbaba Apo Diyos nga kababalin, kan espiritu tapno niti kasta, kas kinunam ka digiti soom, han nga agsublikeng ka nga ungaong, udigat di makita iti panagbiag mi. Digiti nga ti kararag ko, tinagan niya puming Jesus. Amen. You may please be seated. Thank you very much. In the Bible, most of the characters are known with their names. Makikita natin dito na kung ano yung mga pangalan nila, ang kahulugan ng kanilang mga pangalan ay kanilang isina sa buhay. So dito sa teksto na binasa natin, mayroong isang tao dito na hindi masyadong kilala. Pero isang bagay o mga bagay sa kanyang buhay na pwede nating kapupulutan ng aral. Dito natin makikita na yung kanyang virtue, yung kanyang mga attitude or characteristics ay napakalaking tulong sa bawat isa sa atin if we were going to connect it to the ministry and especially to the minister of God who is ministering to our soul. Now, let me ask you this question. Are you weary, exhausted, tired, worn out? These are words and experiences every human being knows very well. Lalong-lalo na sa mga magulang, every day or most of the time they are experiencing this experience in their lives.
sa mga nasa mundo na i-experience nila yung mga bagay na ito na nangyayari sa kanilang buhay. And even Christians are not exempted from this status in life. But we need to be assured and we need to rejoice that the Apostle Paul wrote of such experience and served as an encouragement to the Galatian believers and even to us as well, as he wrote in Galatians 6:9, "Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Isa sa mga bagay na nakita natin or na-observe natin na pagkakamali ng mga Kristiyano, hindi man karamihan, kundi maaring mangilan-ngilan, ay yung makita nila sa isip nila o sa buhay nila na sila ay hindi mahalaga sa gawain ng Panginoon. They think that they are not important or cannot become an asset to the church. And in this kind of a believer mindset, we need to see to it that this character that I want to share to you ay dito natin makikita na matatanggal yung mindset natin na ganun, mga kapatid. Now, I want you to focus our attention on the person by the name Abishai. Who is Abishai? Abishai is the oldest son of King David's sister Zeruiah. So ibig sabihin, si Abishai ay pamangkin ni David. He grew up to be a mighty warrior, brother of Joab, one of David's general, and swift-footed as a hell. Abishai was chief of the three and he was honored. He was the only one who accompanied David when he went to the camp of King Saul and took that spear and the earthenware jar of water from Saul's bolster. So I want to entitle God's message this afternoon, Be an Abishai. So ano yung mga bagay o katangian ni Abishai na makikita natin sa kanyang buhay na pwede nating tularan sa buhay din natin? Una na makikita natin dito, 1 Samuel 26, verse 6. 1 Samuel 26, verse 6, ang sabi ng Bible, "Idin simong bat ni David ket kinunana kadagiti Ahimelech at Ateo, ken Abishai nga anak ni Sarvia akabsat ni Joab akunana asino ti makipagsalug to kanyak agingga ken Saul ije pakarso ket ni Abishai kinunana sika makipagsalugak to kengka." So iti umuna nga makita tayo dito ken ni Abishai kakabsat ket dayjay availability na. Ti maysa nga dapat nga kababalin tayo nga miyembro toward the ministry and the minister is no other than our availability. So from the word availability, we can see the word ability. But what is the use of our ability if we will not going to avail ourselves, our time, and our life? So we can see here that the first mention of Abishai is when he was volunteering himself for a dangerous mission with David. And what a blessing and joy to our pastors and leaders it is to have people that they can call on when there is a need. Now, it is my observation, anak pa'y nabayag ti ministry kakabsat, ngam ti maysa nga makita kan mangmangig kong excuse, kat dayjay kunada, when inararamit kumat deta idin, idi ubingak pa'y kan kabanbanwarak. When I used to be like that, ikak tayo mat ti gundaway nan, dagiti ububing, ngay sudamat ten ti agserbi iti apo. Now, para iti panangutob ko kakabsat, kasla tayo laang ibagbaga, nga apuhan mo nga i-bless iti panagbiag ko. Apo, digito'y latan yang people iti i-bless mo. Ngam kas panangkita tayo kakabsat, deto'y inpatalek iti apo nga ministry iti HBBC, babaan kadagiti adipen na, deto'y laangan kapilian kakabsat. Makita tayo no kasano iti kinalawa, iti sakop na, ti mabalin nga pangavailan tayo, kadagiti ability tayo nga dapat pausar kumapara iti apo. Sad to say nowadays, we are making and always make ourselves available for the things that are concerned to the world, for the things that are concerned to our own self, our own selfishness, gratification, kan pagragsakan tayo. We always makes our life, our time, ourself available. Kadagiti gagayem tayo, reunion dita, Christmas party dita, but sad to say, we do not avail our ability when in terms of the ministry or for the work of the Lord.
Iso nga dito iti may isa nga nakita, paglalo kada kayo ngayang people, let me just warn you with this. Don't attach too much yourself with such things or people of which they could not become a help to you and will not be beneficial to your spiritual growth and maturity. Amo yun i-attach yung nga permiti biyagyo, especially your affection with things. I'm talking about with things, bagay, walang buhay yan. Ibig sabihin, ikaw ang kumukontrol, ikaw ang dapat may control yan. Let me just give you an example. Social media, your gadget. The gadget itself cannot do anything or nothing without you controlling it. Let's say, for example, your cellphone. No indisum dita, nuray no naguni data, nagring data, kat ammom nga dida, agchat-chat mo, wano tak, mang-reply, wano mang-chat kang kagat barkadam, friend mo, kat madama nga ubraam dagijay dapat nga napatig tibiyag mo, awan mabalinan na data nga cellphone mo, no awan ka nga mang desisyon, iti anyaman nga mabalin na nga aramidin data. But the problem is, when we attach ourselves too much with this, darating ang punto, yung mga bagay na dati mong ginagawa, yung mga priorities mo, yung mga faithfulness mo sa church, involvement mo sa ministry, your joy and excitement in soul winning, in discipleship, in helping to the ministry, mawawala yan unti-unti. Bakit? Yourself is attaching nearer to this gadget. Teko na ni Pastor Junta itatayan, iti kanito nga iya si dagmo je bagim iti maysa nga banag, iyad adayom iti bagim je maysa nga banag. Iti kanito nga iya sa dagmo ti biag mo, pusom, atensyon ken affection mo, kadagitoy nga banag, iyad adayom deje affection mo ken pusom iti Apo. Aging gana nga dumteng to iti kanito nga dagiti availability mo kuma ken dagiti banag nga oras ken gundaway mo kuma nga para iti Apo awanen ket inot nga mapukaw tatiga puna nayatats kan nga permi kadagiti nga banag. Bagay lang yan. Alright? Kung minsan pag nasira yung cellphone mo, wala na yan. Pero ito ang nakakatakot. Pag you attach too much yourself sa mga tao. Okay? Special people. Pag may boyfriend ka, may girlfriend ka, amo ngay palubos nga isunat ag desisyon ti spiritual life mo. Tay kunan pastor itatayan in the first place, san mo dapat nga sangwan deta kasi agbasbasa ka pa eh. Ngam na agbalintay laeng nga honest kagabsat. Agbalintay laeng nga honest to goodness kagabsat. Alright? Dito yun eh. Ajak amo kada kayo no adada ububing ditoy. Mano dapat titawan ti may isa nga tao tapno maka-open isuna iti Facebook account. 18. Napakasimple. Mag-open ka lat account ti Facebook mo, tapno balin ka lang, makisocialize ka, pero dayjay tawon, jay birthday mo, pinitik mo. Small things. Bakit? Sobrang attached ka eh. Kasi kayat mo iti connection, iti tattao. Ngamnuhaan ka nga agbalin nga naanad, dagito'y connection mo iti tattao, in the first place, kuna dagitayang people, kayat ko nga ministeran. Pero ang nangyayari, my observation is, you are no longer ministering them, but these unbelievers are already the one ministering you. Alright? Kaya ito eh, kung tunay na mahal mo yung mga taong yan, han mo nga dapat ipalubos, nga sikat guyuden da, isuda dapat ti guyudem. Kasi iti una na, nariknam no kasanot ayat ti Apo keng ka. Na-experience mo ti blessing, ti presence, ken ti dungo, ken ayat ti Apo keng ka. Ti ragsak, iti nananay nga pag nikakatkadwa iti Apo. Nariknam deta eh, no napudpudno ka nga namati. Because the issue here is your personal relationship with God. Di ayat mo iti Apo. Iso nga ti may nga makita ta itata, narigat tayo nga i-avail, di oras tayo, ken biyag tayo, iti trabaho ti Apo, ken iti ministry, ken anyaman nga banag, nga pakaawisan ken pakayabantay ti ministry nga paka-involvan, no datayo kakabsat ket awanen dayjay ayat tay ken Apo Dios. At aapay, naalan eh, dagiti nakaiyatatsan tayon. At ang mangyayari niyan, if you will going to force to detach yourself with this attachment, it is very painful and it will always break you.
So nga maminsan, dumteng to ti kanito, alright, malagip mo to, agpaiso na overcome mo jay pain, na overcome mo jay sakit, nga mamom na anyan tut kalaban mo in the future, your guilt. Maki-boyfriend ka itata, maki-girlfriend ka itata, kasunod pa na kasigurado mga deta, iti high priest kan high priestess mo ngayon sa gana, iti apo. Oh, let's real talk tayo. Holding hands ka dita, akbay ka dita, sikat-sikat ka dita. Anyan to nga rod, itiinan, anay nga isarang mo ti apo, ta asawaam ngayon sa gana ti apo. No ammom nga adan kinakaunang nga misuna. Guilt. Oh. That's why, habang hinihintay mo yung high priest at high priestess mo, ispend mo ti biyag mo nga agserbi ka ti apo. And by the way, it is not you finding and choosing your lifetime partner, but it is God. The Bible says He makes all things beautiful in His time. Not only the day, but also the person that the Lord will going to give you. Oh. Amom tinature ti tauhan nga mapmapnek, ngam no ti apot ng ted, talaga nga aglaplapusanan nga panakapnek. Oh. Iso nga deta dapat, kada kayo nga agtutubo, hanyo nga sayangan, DJ insagana ti apo nga nakapimpintas nga blessing kada kayo. Iti apagbiit laeng nga ragsak, kana pagbiit lang apagdarikmat, nga panakapnek itinananay nga tarigagay tilasag. Hamo nga pakatayan ta pa nakaibagada nga si kalat awang gayem na iti klase kan bats tayo. Hamo nga pakatayan deta. Hamo nga pakatayan. Hamo nga pakaibabainan deta. Mas adadda nga pakaibaba-inam, no si ka kat kristyano ka kat anak na ka iti apo, dati kat inarakop mo, jay, dati nga lubong nga nagapwanam, kat aramid ti lubong nga dati nga inaramid mo. Mas adadda nga nakababain deta. Alright? Another thing, mabain ka nga may involve, mabain ka nga gadye biyag mo, i-offer jay, bagim kan biyag mo nga available iti ministry. Ngaman ka nga mabain mo't nga mangibaga kan mangipresar pa DJ bagim nga available kagabsat kadagiti aramid ti lubong. Oh. So anat kayat mo nga rod itata nga ipakita. Alright? So dapat detoy nagpintas detay na udi nga lesson tatay kan Pastor John. Oh. Dapat DJ nan anay nga kaliyem kutkutem. Amom no naun uneg ti panangkalim tadaga ijay nga umubbog. Iso nga habang nga naununag ti panangkalim kan panangamamom iti apo, babaan ka digiti sasauna, the more you know the Lord Jesus Christ, the more you know God in our life, the more that we will going to behave ourselves as His children. You know the reason why? If we attach ourselves in the Word of God, adadda nga adayutay iti apo, adayutay ti lubong, kanadayutay iti anyaman na impluensya iti lubong. Agpili ka, iti kinaubing mo, sinot kayat mo, nga mangrarit, kan manglitlit, kan mangramat ti biyag mo. Maminsan kalaang agtawan ti 13, 14, 15, 16, 17. Maminsan kalaang nga lumasat kideta nga tawan ti biyag mo. Isaludsod, at dabanto iti maysa nga na isang sangayan nga may istoryam to iti anak mo ti masangwanan ngal daw, kiday tatawan nga linasat mo itata. You know the reason why? The greatest story that we can share and we can mabalin nga istoryata ito ka, dagiti anak tayo, no at damang kang runaan, ti parabor kan imbag ti apo iti biyag tayo. Dagiti challenges, iti ministry kakabsat, kan blessing iti ministry. Oh. Hangko ibain kakabsat, kan hanak agbabawi nga dactates BBC. Alright? Oh. Padamdama, detoy. Ito'y nga makita tayo, nga sapay ta iti panagawit tayo, ikumit tayo ti biyag tayo nga dapat at daapo ti pangaramatam kanyak inta ministry, inta church ngayon ko. Oh. Uray man laeng para sukat ti pagpigadan. Uray man laeng para ala digite basura intayan digita trash bin. Amom na the ministry mi ti church, dayta ti mangigawid keng kang agbackslide. Apay, ammo nga da iti accountability iti apo. Oh. Kat detoy na awan ubraam kan involvement mo ti ministry, no dagiti pay mayin involved ti ministry, at danto pay time
nga maiwawa da, how much more kang kangawan ububraham ti ministry? And halaan nga dahi, isot mangigawit kang ka, ngag-backslide wano umadayo iti Apo, no dikat di, iso iti mang parubrubpay, dahi langin-langin mo ti Apo, taamom, nga uray kasanot kinanumokan kinabasit, awang basit kan dakkel, no adeto'y kat para iti Apo kan aramiden para ti Apo. No amom nga dar aramidem kan ni Apo Diyos, hamo mabalin nga ibaga, nga kabailak deto'y, no dikat di, agtalik kalaeng, di may sa kadagiti kang runaan nga kadakkilan, ka-powerfulan nga verse ti Bible, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Kaya no adayter aramidem ti ministry, talagang asidag kay ti Apo, at aapay, hamo ko maipalubos nga mapukaw mo eta nga ministry. Hamo ipalubos. Oh. Kakaasidig iti dat ti lubo agsapsapol ti trabaho. O nakarigrigat pa, tapag gasulinaan kagabsat, college graduate. Dito, ino dati na pa kumbaba nga pusom, natudyo nga espiritu, nga kababalin nga kayatnat pa isuro. Uri anat tawin mo, available ka ditoy, mabalin ka ditoy. Oh. That's why I hope and I pray. Deta kinagtutubuyo, hanyo ko mga palabsen, ngawang pangaramatan ti Apo kada kayo. Abishai make himself available for David, his king. Even in the most dangerous mission. Oh. Hana nga impalubos, nga ni ari na latat na pan, simurot isuna. So may kadwa nga makita tayo dito, not only his availability, but also Abishai, we can see his awareness. Anak kayat mo nga sawan kaya, pastor, awareness. 2 Samuel chapter 21 verse 15. 2 Samuel 21:15. Ket dagiti Filistius nakigubat damanen iti Israel, ket ni David simmalog, ket dagiti adipen na naikuyog da kenkwana, ket nakigubat da kadagiti Filistyo, kin na David napaksuyan. Detoy detoy balikas nga napaksuyan, nauneg detoy. Tay permi kan nga nabannog. Naawanan ng tipig sa tati istorya na detoy, napanda nakigubat. Oh. Kat idikwati pa nakigubat, at dingko, hanga kasla ti gubat itata. Ngano imputok mo tay armalay ton adot na tayon. Idikwa espada. Oh, mano-mano, talaga espada. No talaga nga hamo nga ipigsa agat han na madunor. Oh. Right? Isu nga napukawan, nagkapoy ti kastalaunay, detoy nga ari kagabsat. Kat ditoy nga makita tayo ni Abishai, sisisipot kini ari na nga David. He is aware of the present situation kidetoy ari na. Oh. So kada tayo nga miyembro kagabsat, siputan tayo met ati sitwasyon ken dagiti pasamak dagiti adipon ti Apo. Siputan tayo no yan na dagiti mabalin nga pakatulungan tayo. Oh. Siputan tayo no anya dagiti banag nga mabalin nga maaramid tayo wano maitulong tayo. Oh. Now, amoyo detoy kakabsat. Many times the man of God is waxing faint because somebody in the church is acting more like the Philistines than the Israelites. Oh. They are the cause of the stress and the weariness of the pastor. Alam, kagurgura, pagawid ng di kagabsat. Okay? When, pagawid ng pasukin. Ngam deto'y kagabsat. Miyembro tay amin. Kat agyaman ti Apo ta, naipatalkan tayo iti ministry, di pasukin nga mabaling nga katulungan ti pastor tayo nga maidalan di kiti kagabsat. Kanayon nga ibagbaga ti senior pastor ko kanya kidikwa, ang kamang namnama iti tao, mangnamnama ka ti Apo. No adaman dagiti tattao, miyembro nga natudyo kanan anay nga katulungan ti church parabor ti Apo deta. So tinakitak dijay no parabor ti Apo addan dijay grace ti Apo ti biag deta nga miyembro addan dijay gift ti Apo ki deta nga miyembro dapat nga rod pagtitinulungan tayo tapno ma-maximize deta nga potensyal tapno addanan anay pay nga nayon ken kabadangan tayo nga makipagtrabaho kadagiti adipon ti Apo.
Ang kupulos malipatan, di ko na ni Pastor John, you cannot become too spiritual by neglecting the practical things. Nung nakitam ko ma, detay nagukisan ti biskwit, ita. Amo mabaling nga ibaga nga na espirituanak, han ko nga pidutin deta, dadakin aramid deta. Kadwan na nga mang kukan makikita kas dahil di kita padak nga nabayagan ti church. Amo yun o palubusan tayo kagabsat, di kita bagbagi tayo, datay nga nataengan, nga kumapo yun. Akit talaga nga kumapoy tayo Ngamno amu tayo nga adapay pangaramatan tayo ti apo. Kasi ti may isa nga nakita, no adaanak mo iti church, hamo maikat di kinapudo nga sipsiputan nakataanak mo no kasanot kinanap mo ngagserbi ti apo. Mabaintarik na Ngam ti permi nga problema dito, no datay nga parents, datay ti guy-guyo din, di anak tayo. Vice versa, kada kayo met, ngayang people. Uray kasanot kina faithful mo, kanayong ka mapanta church, awan mo ti pang namnamaan na ganak mo kang katabalayo, awan latat serbina. Nalpas nagapu ka ta church, simang pagkabalayo, nabanugak, permi nga pinagurnos dagam ti tugaw, pinagdalos dagam, pinagkiskis dagam ti tiles. Yung kamampelang agkinawan ako, yung kamampelang mangisaang, hanyong matlang may consider mat din, nakarigrigat, digiti obra ti Genta Church, awan rik nayo, sensitive kayo. In that case, you are not becoming a blessing. Anyo nga ibagbaga, jaka mo no sino nga tayo papastor tayo na kay baga datay, hanga pa ng parigat kada kayo. Ngam day tagat pa nakaisuro tapno amoyo nga labanan ti pressure kan may manage dagijay nan anay nga orasyo. Mabalim mo mat magisarita. Nanang, yangis kumamanlat maminsa nga pulo. Yangis kumamanlat maminsa nga pulo, yun nat kumalang basit dagito'y sakak. Ngam siguradwam at surutom dyan namin sa nga pulong anges. Baka di dyan mamin sa nga pulong kat madanunan tong bigat tay kinawam. You get what I mean? Hanyo usaren kagabsat, nga excuse iti ministry, nga hamo nga maaramidan dyan rabbangam, idya unag ti pagtayangan. Hamo mabalimat nga usaren, kanayon mo nga ibagbaga, adot project me. Isong hanak makaumay makatulong ta ministry. Detoy, inta eskwela tayo, kadwan na nga masursuruan, detoy. Lumaing tayo. Ngam dito'y kapilya, ti masursuruan, detoy. Kaya ang nangyayari ngayon, you focus more on your studies, of which I am not against with it. Okay? And we neglect your heart because you focus more on your mind. Alright, your intellect. So nga ti may isa nga problema itatan, adudat na lalaing nga anaken, nga mawan sursuro na. Kaawat na tay certificate na nga with honor, with highest honors. Ngamnuhang nga na ited to, tay kayat na, permit pa ng sungsungbat ng tungkon na ng kantatan. Baptist deta. Am I talking to you this afternoon? If I am talking to you this afternoon, and you humbly acknowledge it, bunsyak deta. Now let me ask you this. Are you really a God's child? Napudpud nung ata, ngarod nga anak na katiapo. Kasi uri ka, digito yung sitwasyon, dapat may parangarang anak na katiapo. Jay identity magas may isang anak ti Apo, iso dapat ti maiparangarang. Jay nasursuro mon iti sa uti Apo, iso dapat mayaplikar kadagito yung pasamak iti panagbiag. Ito yun. Aware tayo kadagiti banag, nga mabalin nga pakapakapsutan, digiti papastor tayo. Si putam ano anya di pakadismayaan na. Si putam no anya di mang trigger. Kung kwa na, kanayon ngay pre-preach that ito'y pulpito ti social media.
mansu kamot nga mansu nga post inta my day mo, inta social media, alright, selfie ka nga selfie. Kung kunam dita, okay? Oh. Kadadengag mo itata, tumbigat nagipost kan. Now, haan ba nga nakalawlawag nga pananginsulto ti pastor ti kakasta nga kababalin yang people? Oh. Permi kamat lang palalo nga kaslalatageng kat. Kinasarita na kang langarudan. Isot bulo mong hangay imma ito'y kapilian. Ti ammo mong kat naawananan. Awan, sikat na awanan, lugi ka. Hanggang tupulos na ragsak kan agbalagi iti lubong nga siksika. Kasapulam ti apo ti church kan ti papastor mo. Iso nga no ammumon nga dayjay ti pakaistiran kan pakadadaalan ti espiritu ta pastoren kagabsat, hamukat aramidon na. So, dyan na naman ngayon papasok yung mga inihahide nila yung mga pastor para hindi makita yung mga post. Talaga nga, palipid ka. Parang sinasabi mo na, okay lang, nagawin ito, okay lang, okay lang. Ngunit apo Diyos nga ro, timapnuan kang kajak lang amo. Okay? Now, kanya tayo mat. Ang kukumaibaga dito eh. Kadwan na ngay bagbagayo kagabsat kat naunget na striktong pastor John. Agpaisaw. Ngam day jay lang amin ti makikita yung makita jay bangir ti coin. Iso nga no dumagat mabuteng dan. Mangagdala tay unid ang kat kumlebdan. Ano adda paaramid ni Pastor John kat ammo na nga sika iti makin eksperto kaya ta. Uri aglemlem mang kagabsat sikat inaganan na. Sapulen na ka. Ngam deto iti padas ko. Apay nga kaguram ti maungtan no pakaysuruam. Hangka di nga nalawag nga pride deta kagabsat. So di kayat na nga sawan no di ka pa isuro at daaming kengkan nalaing kan awan ti masapul mon. So anat serbi na pelawar agbibiyag ka. Anak ka adam pelangar dito church. So di mo magkaya ti pa idalan kang pa isuro. Ala panunutam. Ada sa baling agendam. So aware tayo dapat kiligijay. May isang nga nasursuro ka na adal ko kang Pastor John, antisiparam. Now, denggang yung kagabsat. Awan, no naintakwa na panagsao, hantay makamat kagabsat. Milya isuna kulimetre tayo. Ngam ti may isa dito, no nasursurong nga nakadkadwa isuna, ammumon no anya deji nakayat, ammumon do deji kayat na. Kan dapat ti makita tayo dito, ammum no kasano ti kayat na kapanakapasamak kan panakaramid. Aware tayo dapat dayjay. Iso nga no, umayag preach pasukin, agad talaga nga pasirip mo amin nga sulit na kapilya. Haan nga, detay ko manalawa dito, kat nadalusan, haan. Kikitain na dita, detay talaga nga pagipak niyam tirugit inta sulsuli. Tano, dito lang, alis to lang nga makita eh. Antay yung nga mautakan ti adipon ti apo. Naman mo yo, nakadungdung mo eh, ito yung nga tatang tayo kagapsat. Hangkad lang nga, DJ, kinaungat na't kitkitaan tayo ha. Nga no nagunin kat kaslate lang mabwak nga kutunan nga dito, amot ararami, din tayo kagapsat. Haan. Arami din tayo no anya di imbaon na, arami din tayo nga na impapuswan, kat no adapa karukurihiran tayo, damagan tayo, kasano pastor ti kayat mo nga panakaaramid na, panakaobra na. Kat isuro na tayo mat, kastoy dapat pumayam. Now, sino nga tatati maawanan kan mapukawan, iso na ba? Haan, ada tayo ah. Kada kayo nga babae, kabuteng nyo di kita kasta nga trabaho, di yung kaya tagdaldalos. Kat uray into no agtrabaho kayo, mga opisina kayo, mga yap kantor, katulong mga para dalos ta kwartaw.
Di mo kayat ti mo uringan kan masinit no agluto ka. Anong to kayat mo to ta asawa mapamangirinderya. Sinor, tinamnamam to nga mangiluto. Oh. No aging gana itata, di tatawa mo itata, di mo pa mo aglutot in na po. Ada senior high nga dinamag ko, amo magluto in na po yun anak ko. Wan pastor, kasanot po mayam no ka. Kargaam, DJ Caldero no ka pastor iti bagas. Kung nakangkuhanag, anak ko, bagas talot-lutom, kirugama. Inna po iti kunak. Danyo? Pag mula-mulagat kayo, tayo lang amoy. Ata. Oh. Aware. Iso dito man kagabsat. Kas may isa nga pada nga miyembro, mangkita tayo man, di mabalin nga. Tay isulat ubra tayo. No tay amu tayo nga adut, mabalin nga agtrabaho. Isuman lat ubra tayo. Tay kung nagkarot kat uray man laeng paraala, di kitay basura nga naisupot. Umungam ikabilmot intayan dati pagalaan no kwanti garbage truck. Dito umayan. Uray DJ lang. Oh, uray tay si kalat at mapan mang CCM deta CR ti babae wano CR ti lalaki. Hanga dakes nga inta may nga imam Biblia inta bangir map. Adda dapat DJ commitment mo ken covenant mo ti Apo. Ngahan naklaang Apo kadi nga umay ditoy nga paserbyan. No di ka di usarin nak-apo pangaasim nga agserbimet uray iti sang kabasit nga aspeto iti unog di church. Hamoy bagbaga nga ubing ka, adda pakaaramata man ako. Adda ammom nga mabalin nga maaramid para iti Apo. Oh. Agwalis kadadad tumapay. Isu nga sapay kumakaya ito nga umay nga tawen. Ikararag mo, Apo, ipakita man kanyak, tulungan nakman, Apo. Ikan nakman, Apo, iti aramidek mo no ministry in the church. Nga deto'y, Apo, kat isu itinan anay, nga pangikabilam, Apo, kadigiti parabor nga ipatalak mo kanyak. Nga uray niya't mapaspasamak, Apo, agtali na edak dita. So dapat aware tayo, nga datayo nga miyembro, hantay laang nga dapat nga paserserbiyan. Dito itata, every Sunday, ti amu tayo ni may nakikimungan, nagserbi tayo, no. The pastor is the one serving you. So kasano nga rod? Mangsiim kamot ati mabalin mo nga aywanan itata. Nagapimpintas tata, dagiti programa, dagiti papastor tayo. Oh, enlarging our border and the cause. Oh. So kung nag-ije pasukin, maanyat adda ito'y tata, i-maximize tayo, i-train tayo. Tauray sulwining tayo nga sulwining, no awan iti keeper, mapukaw tayo matlang ida. But I am not saying that we have to stop our soul winning. We can still do our soul winning. But that's not mean that we need to neglect our discipleship. O, dagiti tata, nagadudigiti bisita tayo by God's grace. O. Kat no awan ti rigid discipleship tayo, dagiti hantay nga aware ka, dagiti ministry tayo. Amom, tayo ko ng pastoren, dagitoy nga baro nga dagitoy bisbisita tagibyem. Amom do tagibi ta ibilang mo nga anak mo. Nga uray no makaturturog kan talaga nga kumustaem. Kanayo na ibagbaga ti pastor tayo no awan isuna. Dapat kumano na pangkat ta church kan iwaras mo ta panagkita mo napanan nga tatay kwan ay aywanak. Oh, hangka mapakali kumano hamo nga makita tarupa na yung taon nagta church. Because you just do not know a couple of minutes nga awan isunay ti church during services. You just do not know no kasanot pan anyat mabali na panggundawayan ni sana des kungkwana. Isu nga no adaytay aywanam palubusam nga dapat ket maabsorb kay sistema iti biag mo. Pagbalinam isuna nga paset ti panagbiag mo. Kumustaem? Oh. Tulungam isuna. Usapay kumatay ti dayto nga may ngatawan. Uray dua wenno tallulaeng next year. Imabalin tayo kakabsat nga maaywanan. Dakkel nga banag. No dagitoy tallo ket naaywanan nasursurwan. Upat kay ton nga agaywan ton sumarunong nga tawen. No awan to pay nga umay ti Apo. Aganos tayo. Isu nga amuyo dagitoy nga banag
Pukawan na, dagiti childish attitude tayo. Imbes nga, dagiti MMLT ubrain tayo, adala nga rot, cellphone tayon, kumusta Brad, nag-live kamot lang. O anya ti lesson nga naadal mo kaya tay preaching ni pastor, apayang ka nga nakaumay. Anat oras mo nga available to numalam, mabalin nga umay ka bisitain, pasyaren, intag kape, J Centro, tag barbecue, J Plaza. Listening, agpatanor ka iti ubing. Hangka lang agpatakkel. Tano agpadakkel, pakanamlaang pardudem, ngumato kan sikigang panagpadakkel, ngam panagpatanor. Matrain, jay puso na kagabsat, para iti apo. So dapat aware tayo, umuna kadagiti banag, nga pakadadailan ti espiritu dagiti papastor tayo. Aware tayo kumadagiti mabalin, nga maitulong tayo iti uneg ti church ken ministry. Kan hantay kumamatlip-lipatan, aware tayo kumamat, dagiti mabalin nga panggundawayan ni Satanas kada tayo. So that we need always to see to it, that we have to safeguard our heart and our life for the Lord. Dapat amu tayo. So nga sapay tayo tiday ito akan ito, hantay ko mga aglimlemmeng, hantay nga adaywan, no makita tayo kan mangag tayo ti boses timag dagiti papastor tayo. No di kat di, intayo kat anyat mabalin mi nga maitulong, anyat mabalin mi nga maubra, pastor, ma'am. There's nothing wrong with that. And then, number 3, Abishai's allegiance. Naungtan kalaeng, imanaw kan, tapos istoryaam to, nakaungat ni Pastor Midjay. Haan kas jay? Now, kang kay ti example. Anyat makita yo? Ha? Dat? O, kita nyo? Nakita yun, basit nga dat ngam di yun nakita dito yung papel. Okay? Ana tamatam, karton. What's my point? Nakitam diya batit laeng nga mabalin nga tay pakababalawan ti may nga tao. Nga mamo nga makita diya nakadakdakkel nga nakaimbag nga banag nga naaramin na itibiyag mo. Apay nga, dwell ka kide diya basit. Makitam diya pakababalawan, di tayo makita tibiyag tayo, kakabsat nga dakdakkel pakababalawan tayo. Are you listening? Iso nga ko nakadakay ngayang people, hanlang nga diya kinaungat kin stricto, pakaisurwan tayo data. Di makita tayo, di diya ibunga na, di diya nga aramidin da kada tayo. So nga dapat deta. Now, kaya't ko nga ibaga kada kayo kagabsat. Awan pagkasapula mo ti kasto nga ministry. No pumuna ko iti church, kudkudas mo. Dumteng tumat lang ti kanito. No ingkat sa bali nga church, kat sa pulam, ti kasto nga talaga nga panakaiwan-wan ti sa uti apo. Awan pagkasapula mo. Ngam no ti sapsapulam nga kapilya, kat dayjay ma-meet, dayjay expectation mo nga mabibibi ka, kan dayjay maaramid mo jay kayat mo, agad salungat iti sa uti apo deta. Kasi dapat kada tayo at datay dito, paiturong tayo, tapno iti kastagat napintas ti banag tayo, kan adda iti dinutukan iti apo, nga mangiturong kan mga iwan kada tayo, kan kadagiti karkararwa tayo. So nga dapat sursurwan tayo detoy. Now, ni Abishai kakabsat, talaga nga dependaran na, sinupurtaran na di David. Idi maturog ni Saul, tunat kadwana nga napan ijay. Kat napan nangala dayjay sibat na. Kan dayjay paginuman na. Kat kunana kan ni David. Patayantan kunana. Apay. Kasi kita amuna Amuna. Narikna na. No kasanot pumaypayan ni Saul kan ni David. No anya dadagijay madingay aramid ni Saul kan ni David. Iso nga insakit na. Nung kunana nga kat pataya ko na apo ari kunana. Ngam kunana haan. Bayam nga ti apo ta iso na tinanganuitar. Ngamayat makita tayo kan Abishai ditoy. Adda kang kuana ti panangisakit iti ari na wenno iti adipen na. Basta kumamat kada tayo kagabsat. Nawang ko ibaga deto ita aday iso na nga magdengdengeg. Datayo kompleto tayo.
mayat ti pamagi tayo. Ngam dati pastor tayo, makita tayo kakabsat. Ngam makitam no kasano iti panangaramid na, tinakaawagan na. Kaya kanayon na nga ibagbaga, uray kasanot bandog na. No makbay kanya kakabsat. Mangag mo, nakadadalakkel ti panagangis na kakabsat. Umulit agdan, uray magmagna iti plain. Da tayo, nagpipigsa tayo. Da kay ngayang people. Oh. Mayan enjoy mo ti kasla beklat itapar kada ilanlandayag nga makilublubon ti motor kada holding hands kada ak-akbay dita. Hindi mo man lang maisakit ti adipon ti apo kan ti ministry. Kunada nga minukagat adot may parit dita. Kaapay anya ka digiti maiparparit dito kat pagsayaatan tayo mo't kakabsat. Anak kayat mo nga ro high blood ka tapos inaldawag si dagat adobo. Pagdigumpay niya mantika na. Tapos sawsawang bugoong kan lasuna. Panang isakit nga ro deta, haana. Panang iduron kang kanitanam detan. Kat dito'y awan sa pulam kagabsat. Balance, grace, and truth. Dati kinapudno, ngamnan anay nga dito'y nga makita tayo iti parabor ti Apo. Oh. Tay sandwich. Oh, tay may isang pingping. Oh. Tapos palamanam. Tapos ikaman ti may isang pingpingan. Tapnumas na imimas. Oh. Tubngaran na tayo. Palamanan na't ayat. Oh. Tapos sa balin tupay nga pingping iti bread. Itinananay nga panagbalbaliw tayo. Di na pinpintas ti biyag. Ikurang tayo lang amin anak ko, adding ko, kinapakumbaba. Gusto't may isa lang nga makita tayo deta. Balin ako nam, niya ko mabibiyang mugot biyag kumot detoy. Hana. Kasi accountable da kada tayo, isudat nakaitalkan ti biyag tayo kang kararwa tayo, isudat agsung bato ti Apo. May kadwa, no agbalin tayo mo't nga natudyok kan napakumbaba, na pinpintas nga amang matibanag tayo. Halaan nga dayjay, availability na, awareness na, allegiance na, maudi, His assistance. He didn't wait to be asked. Ano nga inurayan, nga damagan na, no kayat na't sumurot, no digat yung voluntaryo na jabagina. Kanayon temang mangag, waday ti mapaubra, nagkanang ibagbaga ti patriarch tayo, hanakon aginagnagan no sinut umay. Tanarigat ti agibaon, umay kalatan no ammom, na konbiktaran na katihapo. Let us not wait. Kaya ito itata buildingan nakapimpintas kagapsat. Kaya kitikap kapilya tayo. Maintenance. Kat DJ ko mamasursuro tayo nga espiritu, no kasano ko mapanang tagik, baban, panangyalika ka na, digiti, properties ti Apo, masursuro tayo kuma DJ kakapsa. So, deta, di kita tugaw. Anyong ipigpigkat, di kita chowing gamyo inta sirok. Right? Now, why is Abishai so important? Abishai, the son of Zeruiah, succored him and smote the Philistine, killed him. Then the men of David swear unto him, saying, Thou shalt go no more out with us to battle, that thou quench not the light of Israel. These are all fighters like us, soldiers like us, warriors. But still, they refer to David as the light of Israel. Why did they refer David as the light of Israel? Who is our David now in our days? No other than our pastors. Apay? Because they know how to fight, and it was them who reminds us that why to fight. Ang dalaan nga isuro kada tayo no kasano, iti agbyag nga dapat kat nananay nga natudyo tayo ti sao iti Apo, no digad di isuro dapay kanya tayo, no apay nga dapat nga pagbiyagan tayo digito. It was David who told them, is there not a cause? It was David that bolstered the confidence of Israel when their heart shook with fear. And we need to remember
that in our ups and downs, in our valleys, in our mountains, when there are no people, it seems that no people are already there for us. But thank God, isang tawag, isang text lang sa ating mga pastor, na andyan agad sila, nananalangin sa atin, nagko-comfort sa atin when we are in times of needs, especially karigiti personal nga panagbiag tayo. It was David that had fought his first giant while others told him, "Thou art not able." Didn't we realize that we ourselves, there is someone fighting for us? Aside from God, we have our pastors fighting for us. You young people, we have our pastors fighting for your purity. We have our pastors fighting for your integrity. We have our pastors fighting against the wiles of the devil, the influence of the world, so that your life will be preserved, its purity and its integrity, so that your life will be more useful and fruitful for the Lord and for the ministry. We don't only realize, because sometimes we do not have the courage, we do not have the guts to fight for our own selves, our spiritual life. But thank God we have our Davids. Thank God we have our pastors fighting for us. And sometimes they are there also, not only fighting for us, but defending us. Tapos ngayon, kasama pa ng trato tayo kadigiti, pastor tayo, kanti ministry. Ganun na ba talaga tayo kaingrata at ingrato na nagagawa pa natin yung mga gusto natin at pansarili nating agenda na wala man lamang tayong panahon at hindi man lamang natin pwedeng i-share yung oras at buhay natin para sa Panginoon? Well, thank God for Abishai. David grew weary. And I'm pretty sure our pastors, being human, napapagod din sila. At sana sa mga pagkakataon na sila'y pagod, alam natin na yung kanilang mga puso ay para sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Sana may mga tao sa church na kahit pagod na sila, hindi nila hinahayaan na mapariwara o mapabayaan ang gawain ng Diyos. At nang dahil sa bagay na yan, magiging kalakasan ng ating mga pastor pag alam nila na may mga miyembro na mayroong panangisakit iti trabaho iti Apo. David grew weary, and instead Abishai, living for himself, he stepped up and ministered to weary David. And there are Christians and non-Christians in all our lives who needed to see Jesus by being Abishai-like, reaching out and serving them. May the Lord help us learn more and more the truth that we truly don't live for ourselves, but for the Lord and to others only. Awanan ti sa bali kuma, nga babalin tayo nga pagbiyagan, no saan nga iti Apo, para ti Apo, kan para iti sabsabali. In closing, may God bless you, Abishais. Thank you so much. God bless you.